Voilà musibe assalamu alaikum mi salmini on wori tedduga mi yetti o muradu mu iro ngaccana ila hakke haray ko jawona tana o yafanto lang haray ko émission le wade spécial fi haray ko yowndiri e sista jaray dudo ka ardo ka meden do ngandi woni joni balde warno ka meden jemmare mo wonji e taxi motojo on addimo ka suudu min tigi mi huli jabba golmo parce que mi anda honto iuri mais d'après ses explications mi ndari mi tawi mo hatto ngini e ballal donc mi écouti mo réceptionné mo hammi noddi mo makko be arani mo parce que mi ndari mi tawi mi wata akkitugo mo kanko tun o hota jemma on etamo mi hiruno mo on de nyande hay alhamdulillah rabbil alamin gila nde nyande si wari ka suudu o tawayla ma so wari ka golle hare ko sadi makko ko toli kono musibe do ngandi pigidi ndi welafi haray ko jawo natana wonde nyewaldirde jubbe Allah be fo wona fi hingo wona fi hollitare wona fi memmingol hala ko fi arrangegol problème jidi musibe bay do ngandi mi holluno mo ex modi makko nodduno la mi yehi hammi tawi ka be village mi yaaduno ka village mi yehi mi tawi be do ngandi mi holluno mi na tayde taji dim pandi mais alhamdulillah ça s'est très bien passé ce jour parce que me yotuno hawasi me faamu dira e kongodi mi Mariam tigi nde nyande mi jippino mi tubani msobari mi tubani yumma msobari min yobe yafo kala ko kunji wadi be si tay woni dérange tabe be mudditingal dewgal hakkude mabbe kambe o sonnaajo mabbe ma o way be wallito en no jiwo on waawa yewtirde tanko e bobo makko on parce que no wona woni riwo nene biddo ko Allah tun ande woni hakkudeji ben don dido so bari wodno ko fodime be huwata mi Mariam mi anda ko mi ande kon tun be werno no men be jabbi men be créanano men problème ko men yeyton donc ko feddi ko mi wata fillande hayɗum non ko sengogo bay men arti gila on sa mi wawal humpodirde mabbe ko wadi non parce que mi jotaki numéro mabbe personnel non haray ko wacce dum non kadi musibbe haray min nata fami sonnajon fo kono haray sonnajon taw personnel non nyande fini weeti o bimbisi weeti simi ani kabiro yaray mi tamo mi do hinni be kabiro fo so wari be werno mo to be wikko ay goto mutama kango so wari be sotta e biro ngona taw jodo ga wa bola to sudu kadi so yeyi elle est la bienvenue mi ala wikade o mi ala pide o mi ala yedude o plutôt meden faala wallugol mo gonga no me mara fere ko gonga kono meden mari sabu ko du wadi se meden wadde émission jidi fi touchugol partenaire bi amembe be wallito men fi sonnajo hettu haray vraiment ko faala ko faale makko ko honɗum ko humpodirgol e bo makkon e moƴƴintingol kanko e muɗum makko ɓay ko dewgal sonna e farilla kono on tini e nder ɓe ngoreji ɗin ɓe guinnata fou kono woɓɓe gono ton si tawi woni a jentiti ko ɓe yottama kon an tigui a jiɓɓoto ande kono waɗirta golle ma ɗe parce qu'il faut reconnaître que c'est pas facile mi holliri on ni so bari ni o moƴƴintinta kamɓe e jiwon ene meɗen faala andarugol si moƴƴe ko fi hoɗɗum ko par ce que ko ɗum woni faale debbo on fiyo ɓerde makko nen ɓuttu hara o heɓali probléme mental e fewo situation on ɗum o yewtitade ɗon famille makko ɓurɓe ɓen woni lattako notamment moi j'ai été appelé par un de ses oncles tu m'as très mal parlé mais j'accepte parce que meɗen meɗen mari vision goto on vision ko waltagol sonnajo on accana ela hakke si woni ya a immike wallirgo goɗɗo fi Allah woti annabijo woni ko kamɓe tigi to woni ko ɓe nodduma ɓenni woyɗa wadde business e yewre jiwo on haray c'est un peu compliqué haray mais famale business on ɗume woni wadde min tangini yanta ko pellet gila sista jara yari kamen min gittinali mo mbuuɗi min toraki mo ko hasi kon ko si o ari min jonnamo transport ko hotira haraw ettali haraw nangali lawol seppugol wata taxi o hota partenaire jo amen neldali mo mbuuɗi plutôt ko min faala ko ɓe wallirmen fi Allah woti annabijo hande woɓɓe woodi nodduɓe la indi bimbi Mariam e partenaire ɗe ɓen goo wosi tawi woni bobo yimɓe ki yartugo so ala transport ko arta men minni no attention minni baben bobo on hollali hiɓe faala ballal hiɓe gaynani ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wona on ɗon to ɓe mari ɓiɗɗo minni donc min landaki on ballal ɗon arali ɗon taw komin landi ko nene bobo wawa humponirde et surtout bobo makko
ɗon andi famille ji no yaaji certainement julɓe ala ɓe no wawi haalangol so bari ɓayno gasa haray min mi yewtiɓe ɓe famali pour l'instant fiyoɓe ɓurto famugol kono on tini pigi ɗi we laafi ko min Mariam personnellement andi ɗe balɗe ko naɓude e fe sista Diaray mi on tino halfini Allah si tawi woni ɓe yewtuɗa ɓe jaɓali sengo ga kadi ɓe gaɗinanma pigi ɗin fof no satti haray ɗen tori Allah yo Allah hoyti muran no yo Allah ɓurtu moƴƴinan nde haray komi wawata hollugol Mso Bari e famille Mso Bari on yoɓe andu ko sista Diaray faala yugol bo makko on wonano yo artu par ce que miɗɗan andi so arti est ce que no moƴƴani bobon haray c'est pas facile yoɓe wawu darude contact haro humpodira e bo makko on si ɓe artiri bobon taw sino moƴƴi si Mso Bari no jentilan ma sonnajo maɓɓe wonɗo Amérique on yoɓe ɓuuro e famude si tawi woni mene mi yeehi hamɓe ñinni ɓe moƴƴinti wona fi bonnalngol goɗɗo mais plutôt ko par ce que ko dewgal sunna e farilla si tawi woni gasata few yoɓe wawi wonde juste sabu yo jiwon ko yotudu e bom makko on kono noon patti men e min toriɓe har kadi ko fi Allah woti annabijo ɓerde hunde gasata sista Diaray hande ko wonɗo ɗo ni so yi bom makko ɓerde makko ɗen hayta few kono est ce que no moƴƴani bobo si o bobo ari ga dans les conditions hombo wata wonnudugol e bom makko on parce que elle personnellement d'abord elle a besoin de l'aide jonnon ko condition mo wata accompagne gol e bom makko musidɓe ça va être compliqué mais si Mso Bari anniti kanko sista Diaray ɓe yewti sista Diaray ɓe andini bom makko ñe dans les bonnes mains par ce que mi tuttali kan ala min ni ɓay min mi watta ɓiɗɗo goɗɗo ko boni nan tagini nene bobo wondude e bobon watta bobon ko boni mi anda nene bobon pour l'instant est ce que ko partenaire jomen kana partenaire ɓe mi anda ko woni kon tun kanko sonnajo simo jentinan yoɓe waɗɗo fi Allah woti annabijo ɓe anda ɓe wuuri saɗa ɓe maya e boma ɓe wona contact ɓe wallito nene bobo mapiɗo laggine no yoddira e bom makko on ko ɗum no patti woni komin toriɓe weldita e dewgal ko Allah jogiti si Allah no moƴi ɓe welduto ɓe weldita feere goɗɗo ala nden noon feere haray pour l'instant ko ɓuuri wonde urgent on koye wonañen sabu no ɓe wawa yewtidirde par ce que ɓe ala wadde contact nene bobo on e wi makko wala yoddude e bom makko on haray no satti min tigi ñande mi yawno nden kuumi min no Mso Bari acce noddon bobon ɗon min yewta ɓaymiɗo ɗo ɓe yodde e biro makko Mso Bari no bobon si e lendi kay ko arti wo e vendredi ko ɓe holli mi ko mi wata hollugol ɗon mi wata inventude goɗɗum par ce que wona Amérique to mi woni mi tori ke julɓe Allah ɓe kadi ɓe wonɓe yende ka Facebook e ka TikTok mi tori ko mi yeejom occasion piiɗigo no waɗa toon hoyre gasata e nder manci o yi gila mi fuɗɗi golle hande ha hande mi yennali goɗɗo mi aybini goɗɗo ko yennuɓe la woodi baggiɓe la woodi miɗo jonni Allah par ce que ko Allah wawi jogiti o tawi yenni hayɓe goto par ce que so en kongi yande o famille ko hasi ko si soñjoto ko konjiwum ko wonɗe ñe wallude soñjoto est ce que yiɗon famude o yiila mi yennali o jiyo mi yennali o mi ala kadi dalilu yennugol hay goto e maɓɓe komi wawi ko tubugol so yi mi yeyi nde ñande yankuumi min Mariam min ko nde ñande goo mi tippi kuumi ka maɓɓe kono mi jikkino ka leydi mi tubani Mso Bari ko waɗi fi yonnu ko ɓay miɗo faala wallugol bo jiwum kon mi walla kadi jiwum kon kala mo yenni o yenni mi tubanno ɓe fiyo ɓe accan Allah ɓe accanamo ɓe anta ko dewgal pette wawi ɗum ɗo sidano dewgal min Mariam ikkota ko yeeso mi tubana goɗɗo momi gonna kono ko dewgal pette wawi ɗum musidɓe toronire jeeginirane wona ko satti ko jullandi ko fiyo ko jiw wawa humpodirde e bom makko onon tanti si ɗon jentilan Amérique waɗe saabu boboɓe mon ɓen waɗe saabu ɓiɓɓe mon ɓen min Mariam mi yennata o mi yennali on sista kadi yennata on o yennali on ko Allah hawti on ko Allah hafi on yurmodire mi toriki o mi jeegi on no julɗo jeegirte acco mo humpodira e bobon woto on artir bobon dey son artiri bobon certainement o waɗe kadi bobon dans les conditions so yewti joni sista o famille si bobon ari condition ji ɗin change ay so yewti de makko ñinni o yodda e bom makko on o temporise to ko waɗi ɗum ɗo fof ko par ce que distance on hakkudeji mon o ala humponirde mon o mapoto ko nenejo min Mariam mi toriki o mi jeegi on woto on artir bobon yurmine bobon ko ɓiɗɗo mon danke mon kono acce o humpodira yumba makko si vacances yewti adde bobon o yabiro makko ma si congé la même chose ko ɗum woni komi tori on so bari si ɗon suivre o émission ko min Mariam tori on jeegi on kala kadi ko yiɗo mo émission ta goto yennu o famille hoyre gasata hoyre moƴƴa si tawi kadi woni ko ma yenno ɓay haray ɗon faala yennugol ko min woni wadde émission ji ɗi haray ɗon wayla yennugol min wona probléme min déjà mi woti min ay mi jalli hande ka Facebook woɗo e aɗo eni Mariam Touré aɗa waka jalde miɗo accepte par ce que o fiyan ɗum golle mi suuɓi haray en halfodiri mi tori ko mi jeegi on yurmine en konci o ton artir bobon kono yurminane en konci on mi tori ko mi jeegi on haray say jarayɗi wassalam.